Lijepo zdrav ekipa, dobrodošli u moj gaming svijet. I počinjemo. Tebe me je dobro. Počinjemo sa... Mita, you have something for me? I do. We've been able to free the people of the South, but the North has been cut off from us because of King's Bridge. It is time to take the battle to Pagan's doorstep and free the North. Now, the bridge is heavily defended. The main gate is made of blast-resistant concrete. Forget C4 or conventional explosives. The defenses will shred any frontal attack. So what do we do? I have a plan. There's a convoy with a chemical truck. I want you to secure it, drive it down their throats, and blast open the gate. It'll take us into the North, and you'll be one step closer to Yuma. Ti si mala postala za Afrikana. Jedva smo preživjeli u prošloj epizodi. I sad opet traži od mene da radimo gluposti. No, tu smo najbolji. Sad ćemo malo brzat do odredišta. E da, pripremio sam na snajper. Imamo ga sad. I reached the spot. I'm ready. Ajay, it's good to hear your voice. I was starting to worry. The convoy should be coming in from the southwest. Southwest, gdje je to? Navez, ovo nije loša lokacija, malo ćemo tačkarat lijevo desno. S koje god strane da dođu, spreman sam. Aha. Idemo skinut vozača. Pa ćemo pustit da nam se približi. Vozač je gotov. Ovo bježi, ovo nam uopće nije bitno. Nek nas interesuje. Ko drugi vozi? Gdje zezaš me? Ja ovo nisam očekivao. Mislio sam da sam riješio stvar, ali sam se zafrknuo. Ajde, pali bolid. A mogli smo tako skinuti ostale, ali ja sam mislio ostali će pobjeći, ostavit će konvoj i to je to. Ajde prvo da ja riješim pratnje. I sad je ostao samo kamion. Sve smijem uraditi osim dignut kamion u zrak. Ne mogu se gore popet. Ali mogu ukrast kamion. Sad, samo ga ne smijem uništit. Ne pucajte mi po kamionu! Gledaj, dva stanite, bravo! Kogod vas se raznio, svaka mu čast. Prvo ćemo ovo napraviti, sljedeće ćemo gasiti ovu muziku, koju ne možemo gasiti naravno. Iz nekog razloga moramo da slušamo. Iako mi opasno iritira, osjećam se kao u indijskom filmu. Opa, idemo, to je to, udri, to je to, to je to. Je, ha, a, i. Ovo je kuća, ne, exit, nema veze, malo smo udarili kamion. Sve je to za ljude. Mi smo sila. 300 metara, a izdržat će još 300 metara pa makar. Samo ova muzika mi zaista nije potrebna. Pa sad oni gađaju mene i kamion, ja ništa ne vidim. Tu mi praše put, nema veze. Mi idemo svojim putem,
I nadamo se najbolje. Još 83 metra, kamion ima još više od 30% energije. Destroy the gates. A da li ja trebam iskočiti iz kamiona? To je sad isto veoma upitno, ja ništa opet ne vidim. Opa, malo da siđemo s gasa. Dobro, ajde sklonite se, ako se nećete skloniti, ja ću vas skloniti, nije meni to problem uopće. Dobro, pustite me da razorim vrata, alo ljudi. Exit. Da, snajper me na nišanju, ono predivno. Ne, nemojte me gađati ljudi, vidite da mi nije dobro, jel vidite? Šta ste se mene nakačili? Ako ništa, razbili smo ta vrata, pa smo sad valjda napravili neki checkpoint, eno lika. Retardu, jel znaš s kim imaš posla? Da li si svjestan svoje nesvjesnosti? Nisi. Sad ja trebam ući na vrata. To je već problem. Trebam reload napraviti. A neću riješiti se snajpera. Nema šanse. Odakle sad? Hoću da se dočepam onog gore tornja i izdominiram ih. Baci mi bombu. Ajde, uhvatim ja lijepo sebi distancu. Kvalitetno i to je to. Ne, RPG. Ovo nije ni RPG, ovo je topčina. Gdje on? Nema ga. Kako bi ja mogao da se popnem gore na tore? Dođi. Ajde sačkač da se vrati. Jel neću? Ja, ali nemam puno municije, neću se zezati pucat po ovo. Ovako ću malo s distance provjeriti kakva je situacija. Ti se nisi gore uopće trebao penjati u datom trenutku, pošto ti to nije bilo dobro za zdravlje, kao što si mogao da primijetiš. Prerano sam ga palio. Jebemo miš. Puškostrojnica, a? Dobre. Napravio sam malo uzbune, sad bar vidim ti su. Evo i gore su svi. Dok se ti nakaniš, prijatelju, ja tebe ubijem 4 puta. Ne bombu mi bacaš, šta ste kukavice, bacate bombe? Smiri se. Baš iza stuba. Nema više ni municije u snajperu. Gdje? Evo ga. A to mi daj, pa ja s ovim... Dobre, samo tiho.
Hoću headshot. Amita, I captured the bridge. Približno je bilo, ali eto. That's fantastic news, Ajay. Shit, hold on. Ajay, enemies are inbound from the north. It's the Royal Guard, Pagan Min's elite. They're tough, but you can't let them retake the bridge. Daj, vadi mi je snajper. Da li ovaj lik ima snajper? Nemoć mi reći da dolazi neko, ja nemam snajpera. Alo, ljudi. Budite normalni. Jaj, fore čovječe, ej. Attention people of Kirat. Ajay Ghale, hero of the Golden Path, has captured the bridge separating us from our lost comrades in the north. Okej. Repelter Royal Guard. Ovo će biti malo zafrkanije nego što sam mislio. Zato što moje pojačanje kad dođe, oni baš ništa ne rade. Na prvu ćemo se riješiti snajpera headshotom, naravno. Ne znam koliko je pametno zadržavati ovu poziciju, pošto je pozicija jako loša. Tu mogu da mi baci 2 bombe i gotov sam. Tako da ću ja izletiti van i promijeniti poziciju. Bar mislim da ću to uraditi. Točnije nadam se da ću promijeniti poziciju. Viš, ovo nije loša pozicija, naprijed. Tu mogu s lijeve i s desne da mi dođu i ono, ubiju me samo tako. Ono što god da je pokušao nije mu uspjelo. Pa ću još čime gađaju. A malo si mi daleko, a? Uzet ću malo bolju pušku. Pa ću ih pokušati odavde pobijat. Evo ga snajperista. Koji mi vidi samo glava. Ajde malo da se popravimo pa idemo dalje. Pošto sad je već zafrkano. Sad sam ih već naljutio. Opa. Sad nekad bi trebali moji doći, ali vidiš ti koliko ih je tamo? E sad, ja bi mogao da uzem bombu i ubijem ih 6 tamo. Samo kad bi ovaj presuo da me napucava s ovim. Čekaj da vidim da probam dozvol doći. Sve dobro ako me ne vide, ja ću mi uspjeti doći sa leđa. I riješit ću to po kratkom postupku. Još oni još misle da sam ja tamo. Ne smijem izaći, mislim nema smisla da izaći. Ne traže me. To je to. Ja ću sad odem s druge strane. Kako se upravlja s ovim? Jus. A, čekaj sine. Tu imamo 2 lika. Dio na hrpica njih. Snajperistu ćemo riješiti. Ovo je zabavno. Sve zašlo. Evo ih. A ne, ovo su moji. Ovo sam bacio sad na sebe skoro.
skroz zabavno. Ne, idem dalje, nastavljam, šta prekidam čovječe, sam li normalan. Daj mi da se igram još malo, daj, ne da mi više. Zamisli je. Ja, taman je došao onaj piroman, ma daj, molim te samo da na piromane ispalim, evo svijeću. Imam još dva koja su mi blizu, mislim da ću me ubiti ako se ne odvojim od ovoga. Nema ti bježanja, rođe, nema, okreni se, bori se ko muško. Ajde, šta se bojiš, vidiš da te ne mogu pogoditi, ajde. A hoću u glavu bar jedno. Haha, checkpoint. Ti si onaj kuvar, znači, dobro, vrat, dođi. Bomba. 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 Hehe. Sam napravio od tebe gulaš. Snajper nam je ostao još. Haha, headshot. E sad, ako bude još jedan napad. Freedom fighters are almost at the bridge. They'll secure it. Rendezvous with them. You struck a resounding blow for freedom. Za svaki slučaj nek ja imam snajper kod sebe, sve ostalo je lako. Gdje ste ekipa? On behalf of the Golden Path and its righteous leader Anita, thank you. Daj men da zapalim, čovječe. Znate kad se ja ljudi prestao pušiti? Kad sam snimao Far Cry 3. Ali ozbiljno, ako pogledate vidjet ćete epizodu koju sam prestao pušiti. Svema ekipa, završit ćemo s ovim, odlična epizoda, ja vam želim lijep pozdrav, ne zaboravite se preplaćati na Facebook stranicu i sve što ide uz to.